Saya da mene mami bombula. Amen. Tomasaka ni Kalikali na singale bidai na ole chun na kena wasi tilkawa chun na kena wasi tilkawa na tikina ono kato ka ba kena rongo sakai bua ko chisu o eu na sala kena bunindina kena bunibula
sa siya ni toro utamang walenga endoro tamata ena bukunga amen ena rara manindo mani kadikati sabe me kinta magisachu na ada ni kalu tamanda kenelo vera kenelo tambo tawadu ni na buki kenta na kalu no tamai vito ka ni valo ena single bidai dai nan rakinta lagu rumah dindinin raki enda lagu rumah tawa birmina ni tamaro minta mai tigo na single bini ko minta mai karab na no takalu sabi kita bagi tinga na mona libu-liba vera rabarong tigo mai anda duita kan inda na mai dua batetiko dua batangan na alo dua batangan na bambota kada bambota ni inda na suka ni single bini dai darawat na no na biwa ko ko tagi kalu na itu bangani sokalu sa tinga na no da tikin dua nuita kan inda na ba murid tinga ni ba malua meta ni danagai roho sa chura bo sini kalu ena single bedintai serenga meti gutekina nonda sokalu ena single bedintai kremenda reda bata naika ronan rau dio sabul ka ni ser kisadu no ser so sure tikenda meta tudake meta la ser sarva bulo bonon ta kalu ena single bedintai sere kremen sa ngole bona kalu na masu sama sumanda kilo malangi nei tigo tambo wa kalu ke na lami na tamai ki mami walo malangi sekimni na ne mami ron na ne mami nui na ne mami ulubat e na ngona bole ki me lau turu masaju sekimni na li fakeno meka nei bati bu nei batau tuti sekimni na non rakalu na be kalu non raturanga na be turanga na non ratui na be tui
Sekim ni nakalu ko ni ambula bakata kim ninga. Kime mina tamata kime miti ukos kime mita bakos. Sekim ni na nemami ronro. Sekim ni na nemami uluvatu ena bengona dende kime mila ko duruma. Sekim ni na kalau dodonga sa sirata lendua. Sekim ni potuguno pita. Di sekim ni na Karisto na lubi ni kalumbula. Pinakawale uturanga na mataka dindai. Na singale dindai na kalu. Kime midabe may nanom ni wale. Me kime menggarabi kimni. Me kime me watu sana ni may mimbula. Ni kime mitamatay wala wala ta. Kime minto wado rebu kana kasi di bakana lama muni. Kim sa kiri kimni muni bosuti kimami na kalu. Ni kaku ni biuti kimami. Di kime melako sese na buru-buru ko ni biuti kimami kina na kalu. Sekim ni na mati ni wai tobure ena bonon rawisinga sekim ni na lo ni botule ena bonon ni be ba ko tataki sekim ni na batu ni be buke pina wale uturanga na singale be dai sama sura sa chiku be kim ni na mule no ni lotu ena bolote Montgomery na singale be dai masura no bula na gasine batawa no re buke kena maroi sa chiku na ngele ni sipi Montgomery kimsa kiri kimni na kalun gi bakalong tati kunan rabula soli sa kuna buku bailo ko tane tim mate mi solengo bulung-bulung bina na kalun mereni maroi kuna gele ni sipi kuni bina kata na buno mera maroi kina seko na numuni lotu na kalun na wale buna sigale bide dai singula daba non rabula na ngone turang na turara non rebuku buke non rabula na ngone turang na doniau na buku indoniau kena maroi tu ne ni numuni lotu sama sulang kami kimni turang ni kaya bakal ngatati nan tumbula waku kota ichiku nan bula soleng bulu-bulu bina meren maroi bina kachiku nan bula gareba bina ada itabi kaya bambo tani kuni savi kaya dibikin anak kalu na wale nan bula ni baba aku sulut na bula ni mata singa ba nutong bula nang kasi dibe machinga na bula na turang na turara na baba ko sulutu na tama na tina na dorbo na ngone le orna nomni sulsuli sadula kay ni kimni ena sigile bedindai na bula ni mata sere na kalu turanga tisu ongona yaya likena wa ro tagi chigo na nomni lotu ena chichu lotu Montgomery na kalu di bakal ngata na buli mat sere bakal ngata na soko ni turanga soko ni marama soko ni dorbo kena ngone lewa kakina soko ni wilu boli sikatam turanga tisu kimsa kere kimni na tutu de mamuni muni tikunga ena tikusin lotu go na kalu pina waleu na be bulan tu dua soran tamo bole na tamo di tebi mate kimsa masula ka turanga na bunera tamo bole kina ninge do na ka no re tamo ena single me dai ninge ia na be siko me dodo sa sikuna linga muni na kalu tatara gina be bulan tu dua tamo bole na single me dai me aba sa sikuna mula me baka ni ko di sam bulat ko na kalu pina wale uturang na sigale bidai dai sama sura no bula sora tigo wole ngai vale sora ngarama wole te wadaka turaga chisu di bade takan ne membula se vene buno ke memi tigo kina koni sa do tigo ngakina na klu sama sura no bula na ngone buli na sigale bidai dai sa wadanga uchigo na kena ngarabi na te buli tim sama sura ka bikim ni ngai ye chigo na bi ba ko kotaki wade takana rabula na lubeki mami na buni buku sai ko nga na rere ba kimni na klu merere ba kimni mera rating ai de kimni na klu ni sai kimni na ne mami nui na ne mami rodro ene lago kime mi lago tikina na klu baleta na lago e te bu kimni ena da batela nga bi kimni pina bole bole singale bi dai sama sura na bule no mni lotu mai bici kena liu tegi tiguna na lotu esile viti geru tu manakalu na bulan na gaslebu na budi bola lebu na bulan na tal gas ni be waswasi na tal ni be tambata tal lebi korbuli nakalu kime bisa dulaga ni be kimni turaga obiti asa sulit tu menomani nige marai viti nakalu ena be ndraki kedenga lago duru manakalu ni kuni sa sanganiali kuni sa tikunga pategera na wale sigale bendai im sakere kimni nakalu
ni marre ni mai mindabe me ke me ngarawi kem ni ke wana mate wi kem ni naklu ni tuguna no muni bosa ayalo naklu ko ersa lotu boy do mer lotu vagalo ka mo intina ke me misuka ena singa le dai me ke me rawata na lotu vagalo ka mo intina ke mlakwain ena no muni ko ko ke na no muni vi waru taki na wale no muni sati go ne singa le dai no muni bosa Kime mina baka ni, kime mina baka uko tegi na singa ni dai. Kime sa kiri kime ni nakalu, ke waru taka na nomuni bosna. Waru taka na kena gele nakalu. Nai katolu nai kawadi tambagele. Mena lutu na nomuni bosa. Lutu kina kena gele dina kabitumbu. Kabuai tulu sa kabulu, buai walo sa kabulu buai nrawiso. Niko ni sa baka lo ngata chuna nakalu. Ena singa ni dai. Ningai bosa tani mai bulum bulum. Ningai bokota na ni mai bola. Ningai bosa sama tegi mami. Ena nomuni rata le kim sangai dumo ka masu wata ke kere sekatali dona da kime masuta na da chisu nga na ne mami sordono saya da mene mami bombula amen oro tai na da muni ya da mai na nomuni matentu da gara mo muni e burubura e kasara me mai isile mai wiki mami na singongor kakane ruchki mai bisa berkodo non se berbeda bagaimana jika kuni kau cikiman ini ver kamu ni bombulai kiman mana dah bisa nomuni nama tentu kena kau kena lagi bisa nomuni image anda cerita lagi cerita Rasul Katul Rasul Katul isere kisah kun isere kira mendalangan ni tentang bitengah
kini Rasul kami itu kini Rasul kawa. Dari data mulai Rasul kalima. Cermai hasil Rasul kedua kini Rasul kami itu kini Rasul kawa. Kekasar punya sandutan nomor kali. Naita saka kuchioma, enata noma, kama 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 kina nama tangali sireli, kina nama tangali chuta, ena kamu tamata, kina kamu manu. Ia ena yako, ena kani wanda bakari dina. Leo kanduka, kama sura kasobu, katana raka, kama kusa, kama karana wataka, kama tahu bakari dina bakaki menutara, kami yotea saka kuchioma. Ena ngoro koya, ena seri kaitale, koya magase, esagariana Boni bayu bibi, ia matia na luela sara kina. Nisa ila yang dua, enam lima tengah, enam buku dui na baru. Nata mata yang dua, sekalian na boni bayu bibi, enam raga laki na matia na kukuala. Rata sakako chiaba, enam na nauna, kama kamu kina mata gali sireli, kina mata gali chuta, endo na lela laki bo. Ena seri makana lela laki, kama kamu kina na magasi. Ena singa kawatama kina mlingana, nitubia dia kama na mono kushika. Nilsa wakatataka na nukulela koya. Ia koya kausa wakilanga saka kuchioma. Ia sama kongona lela laki kama kama kina na matenda misireli. Nisa wakilanga koya saka kuchioma. Kama tungana na nukuna ukulelomana. Kama bolatana kina lona. Ia kama yango neolona kalu. Kama yango. Karena ya, koira dalam utamata. Arnasani ndui beri wakatabu tanya utamata kena mekana. Akaya mokila ichiwa ni na kila yawa kuelekea. Koya satamata wale kile ndani saturan sata ichiwa. Nina mkoana na namba kawai. Ia na namba namba kama sema na namba. Karena organisasi jatuh mena luki wah tinggal dewa, kita menjadi orang menjadi kina, ada bisa menjadi kawan kina. Kalau terkait luki wah tinggal dewa, kita menjadi orang menjadi kina di kawan kina. Yang kasar pun saya kita mau orang terkait. Asal tu bisa pokok ala pemain karena sandung tamat kenyataan persekusa satu orang yang berkumpul yang kawan kasar pun beliau. Asal orang boleh cisu sesama ini pokok. Asal dia dan berkurang, anda bunga. Isa tamat kala. Asal dia diliu kakak berdono beri kuat. Isalah boleh kina. Ia saya mengasan kuat cisu. Sata laki karena kakak buah. Sekiusa usara. Oke sumai. Minati ko na numpa ini. Asal kim usara sumai kuat. Asal dia bukan marau, ia bersaraya, bersabos kumpul kuirkena, kakak salah pokok yang dibuat ki mentor teman dari luar kini awal asal tu kayak kosekusa kakak awal turun, raya kemina turun, awasawasi awal tak berubah, kami sudah dua, laki awasi, biar naruh berubah, ia kemana kosa, kobe anak kah itu teman. Bisa kita hotelos en apa kini sama terus dia kini tambul terus tambul terus kalau kita nasa sulsa silan rangon na lubol singatam mer donor ser ngai kiri tahun di mer mengai tempur termasuk. Through sanctification by the Spirit and through belief in the
bagi ki mami para koloko na namuni sero sabsabana kalo. Ki mami bagi na tataka na ngau na mina kongo turan. Ki mami bang mundu o ki mami rongo turan na kamonra. Na ne mami ngone imon gomre na ga Jisu. Sandi na sara turan ba ngone ke rai rai. E tanma ko mama ni turan ai no mo rindra na beke mami. Turan na vade na sokolo na singa kuwa. Ni bang ande ta ni mami sarang hindi lang aray kami. Pagandita ka turang na ni mami mula. Baka naman takir na tubo-tubo. Na liya ni Jesus na ni mami kalo. Pagandita ka turang na yapon day. Ni mami makambauta. Meki mami sa susungan din na makayala ka makay din na. O ira na ni meki mami. Nay, siya ni mata. Baka naman tataka turang na ni mami sokalo na. Sokalo turang na. O mon gomri. May makambauta ni na. Ni sa na ni mami pakambulan doon nga. Liuta ka turang. Bauta di ka nalong ni bayan mo turang. Nalong may kiman. Metanga ke mamayalo. Kabangan di na mula di ko na pega no kaya nga di magitukin. Ni sa kemni doon nga turang at Jisu. Na itakele ni lako-lako. Sebotama na nakilimbulan na namanere. Meki mami sa tuto. Na nomo ni koko. Me bakang di mami sa roko di na nomo ni loloma. So lagi ke mami mami masuk, mami bagi ni nak kata turang. Bagi ni nak boleh tinggal nak muni bosa. Kaya kita turang nak muni bosa. Kau yang masalah nak muni dina nak muni bola. Sa seni tu itu orang tamang wala nga. Enak pun kumbunga. Nak mengalir ni sedikit ni sekon dia bo. Jisu ni mami turang, ni mami makan bola tu orang. Nasa wale wa kurisa tuna na wiki ndabaki mtabi na nikuwa tomanda na wa china kalu na latam kwa na wa uta chigo ni chigo ki kala na sili na nikuwa male ndabaki ni rota china na bulani na sili na nikuwa ndo ndo chini kalu ki kala mami ndo kusangani militari gasi di korong beli bawa kos so musuh dia mau cuma kami bikin dapat cuma mata berani kuah bikin dapat cuma ada talinga ada cisu beristo karena itu kurang kuaga kami bawa tadi di kita lagi cuma yang mata ini kuah itu masa Chihuahua untuk gubernur Babakos setelah dia kaya keluar kemana yang single dia bulan itu musabar ini cukup kau nasbeke mana rata dia nak kau berbuat kalau cukup sudah militar mana usah berbuat lo que voy a decir no te puedo pasar aquí sakit voltar cuma na bos kana mata na sa di ko voltar cuma na bos na que menina e logo bos não me alum tira tipo quando eu vou na até uma bota na mecânica tipo não me pula não me chuque na mata aí sabe no nicho musti ne loto Walau lucu, ini adalah sebuah yang berbakala, mana yang salah, itu lo nalatan, pasal cepat dikira. Kita lagi warna cuma yang mana dibeliau, sabar lucu begina, terawat toko, ini adalah orang lucu, nanti menikelu, ada sendiri menaksa ini. Boleh. Tapi kasarnya Karibaki, amanda mata singa, ena karagana biasa kor,
Atau di negara semana mereka sendiri kok, sih dulu. Karena ada kalau muncul kita memang masuk lagi, langsung solo itu, nomor berapa ya lo, nomor bukti dan venda, tak kena sengaja cuma dari utara itu adalah menurut gua mereka, monda project. Kena begitu betul bagi orang lotu, ada kerja menelo ibarat munculkan, ada masuk atas sana. Lotu masuk, nama lembu, karena garap sekolah tani, tapi siko, tulah berjam cuci nama asas nama betul, apa bisa, bagi soko katanya mereng bau. Sunday school, nakiara mga mata dito kani, kaya kaya politi, igarap na kino nilin mata dito kani, nilin basala, nabi sa unawa na mga domingo, ito na mga cuma ikat luma, ito na garap cuma tadi bunau na korpo sayang. Yang kira kira cuma na sosok berapa, bukan main untuk bergerak di na festival. Di sini bunau na tadi cuma di centennial, no asal nama baru, promosi kita no Mercereni. Subaliti yang baru, bisere na orang nak kalau, untuk rally na retreat sonsor di Turang, sonsor di Barama, yang anggaran sudah Singapura baru, yang anggaran sudah mai kecil rumah, sahabat menuju kena Turang, kena Marab, untuk sudah balik. Di waktu nonda orang bunda bersih dengan kuat, dengan nonda bosi bulu, di waktu nalut, nonda bingking na hukuni nonda di tengah lutu, yang dalam gay garang juga dengan mata di mana orang bulu ko disel, akhirnya cuma nonda batur main, na biar mana batur main, memang bersihnya. Dan mereka tu lagi main bosi bulu, dan matai ada kebitu sih dengan bulu ko Desember. Lima ni ada soli, ada munarawa, ada mada sawat yang turun dulu, lima rawa, turun semua benturan dulu, turun dulu, lima rawa turun semua benturan dulu. Itu semua nak kosong, atau kita kosong cuma berjalan. Kita negara berhulu termalam go, salah satu ini. Jangan lupa mana kalau masuk, misalnya coba lah yang itu, kami terbuka kedua coba tangga, nunggu terlayan, boleh coba mereka coba kami itu betul. Lalu ini lot yang mata bulu, lalu saya lagi terbikin ini nanti kita beri marah ini mantul. Ini masih ada cincin yang kurang dengan orang bulan di negara. Morning.
Na sa walevu na sere, na walevu na matsere, rogo vinaka, totoka na roro ni sere na sigil bidai. Na may maro takachua, na kalau entang karau, pavenu ni kalau mula, rogo di kenta juga na sigil bidai. Mai tu tala na sigil bidai, umendole na bosini bikin tabaki. Tau sa juga na sigil bidai kuah, na kui kirau. Na may biblioteca juga na sigil bidai. Nuita kani dana may maro takachuna no anda bengarabi, osini kalau, dana may bakani bangun bikin na sigil bidai. Nuita kani na buki ke dana kalau, ke bidana kaya na rawa, dana may bakani kina. Nuita kabona kalau na bay kuritak. Nanonda rongoy bunau, na sigil bidai. Ni kira mai baita bicu. Baka yokannya na sigil kuah, do meloli kan do melola. Ni ta ni dana maro takati na nonda mengkar bikalu na sigil bidai. Bita kana mali bosa mai dole tingagi na bosi bikin tabaki. Na sigil bidai sawat ga na kinaliu. Nonda serni baka binabinak ni kaba donro wasaul kau ni sere ni tingana sere sa surat sacuna nonda tokani menama isu di bunu sacu weekend ena single mendai kisa dona sere sa surat tiga menda tu laki menda la sere ba bulu bulu nonda kelu ena single mendai
Praise the Lord. Au tu ke bando ndo na kavin singa ni ko na koko ngani kalo. Tenga ni rao na lako mai. Ia tauranga na nona inaki tu na kalo o mere me tiko I Montgomery ni ko. Au babi ni bina kataka na ulu ni banua vambe zero. But through him with you I am able to be here. Au roko na kalo e na singa ni ko. Ndo tani na singa tambu ni ko mai na ve singa tambu. Era duru ya ni balilotu ni ko sona marama ni viti ndo masumasu. Era leilanga sere sara ina nongo balilotu. Mai Middletown. Ngare tukuna. Kita sinki ai ko lako chikabada, balako vake lako so. Vando mbula na ulu ni banotungo. Ia na kai mrendre rao bana kalo. E taurati ko na nonda wakambauta. Au babi na vinaka kata lebiau meu mai tiko nga ina loma ni nongo vali ni lotu. Se baga na bonola ko kina se vena bonoa. Au tiki bunga o Montgomery United Methodist Church. Nakabaka leo. Kira minda tu bakiso mina mas. Turang Shawa chaire na kalau santo be barotaki. Saya ba mai na ngau na turanga. Mai solikina nai tuku mbula tuku ninganga ni sabaro ta ka oti tuturanga au kena tamata turanga ni umbia o na ruku ni tambamuni me rongo tunduanga nan domo vakalo. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, Almighty God, my rock and my redeemer. Ki mami masu turanga Dalawa na ilon rana nomu ni tamata. Ko rabaro rongo iloma ni balilotu ko ratu mai taundaku ina loma ni non randui vale. Me rongo nga nando momu ni na singa ni kua. Senga turanga indua tale na boasa ki mami verongoda nando momu ni nga vakalo. Me lutu kina kenangele. Me ki mami kandre kambula dake na nomu ni koko. Nyo ni sa vakarabite kinambula be kemani vakatamba kindua. Ina kapakalevu na ngauna Nakongo ni vakatarata undua na elo tambu na vuni koko chisu na ni mami turang na ni mami vakambulan duang. Amen. Praise the Lord. Levi the chimbo limanga. Praise the Lord. Amen. Right. Let's have the menda vakilati go na nona koko kalau lewu kalonganga. Da kakua ni vakalai taka na kalau enda garava na nobu vakambauta. Ina ulu ni ponua. Vese reki na koko ni kalo. Kuanga ni mendambe ngeo. Dambe tunga in your comfort zone. This is the holy ground. Manifestike na koko ni kalo. Ina nongumbula kina nongumbula. Ulu tanga lebu tiko bekenda ni kua. Kau ni bunau. Pikira na bewa kani. Ni sarongoda na kai tiko na wekangu. Kirau ndui. Iena mata ni kalau saan duambau. The unity covenant ko kiro tu daki kina bakan dondo na kabini singa ni kua melako na koko ni kalo dingi tata ulu tanga lemu weekenda turanga kina marama dingi tata na bakan bauta choosing faith go senga ni dingi ni politiki serago go na nongumbula kina nongumbula the choices we make Dingi taka na pakambota. Say whatever circumstances on dambekina. Say bada wana kena kita kena ngalili. Choosing faith. Amen. Nakalo e kadibi kenda menda valu ena bukuna. Na bakambota. Na nomu bakambota se bada wana kena lailai. You can make a difference. E rauni wakayava ka kina nakalo ina nongumbula kina nongumbula. E na veia sana nandua vata basika ina romani mbai ni nomu vina kata tigo na koko ni kalo e na kei basika tigo nanduindui. The challenges na vei waluti na kava kina e na baka basika taka methava e challenge kina embole kina. Na nomu wakambota. How is it with your faith? How is your soul doing? Kemenina biya kani.
Wangangava taka na nondaru wakambauta. Kakuni wakawele taka mai na duana sekondi. Amen? Amen. Kesa rauni tu na kalau weekenda. Senga wakandoni lai weekenda rao na duana sekondi. Gai vava kina na tamata me wakawele. Gai vava kina wal sit back. Mo na numanga. Wanua yao sako dikenda mai kina na kalau. Menda mai reida na vava. The pastures, the green pastures. And yet we are still sitting back. Choosing faith. Na nomu wakambauta. Wande taka chiko na mbola na Jeremiah ni kuwa. Ni mbola reida mo tutu o Jeremiah. Nan ren nan dui. Justice and injustice. Dui. Nan bole. Yang ko guta tu loma ya. Na dava. Na veileti wakatamata. Basiga kina na bala. Adultery messes up the whole system. Na nonda sengani rai wakatadonu. Fix your eyes on Jesus. Kesa sengani o rai na kalo. Kene mbale na wekangu. You're wasting your time. Bata kenda ngo na senga wakandoni kila. Senga na vava sekondi vava. E kadi tele maikina na kalo. Na lesson ye prophesy takatiko. Na yala bo. Sa oti mai na exile na Babylon na panua e basika kina na rendre e tundo na profeta Jeremiah me tukuna veira. Na ngoni sala en tondonu men da baka bin nakatagi kenda en tondonu na kalo e se lalama tiko nga na kalo e bina katatiko me ve sautaka na namambula kina nongubula. How is it with your faith? E vava sava kabatiko o alain takiko bandondonu tiko kemuni na biakani sa kakuana wakawati ngona na tu suka e muri sa kakuana reiva tiko nga na kae malele kina na e lobu e kota mai kina na nruka e kota mai kina na tao e kota mai kina na suka e muri sabi na kata na kalo menda alain tagi kenda menda mbula taka na nona viva kukuataki e tukuna ki vos Jeremiah tu donu to Jeremiah mengai bakarai taka chiko bakandondonu vira batani dava na kalo lebu tongarava the creator of heaven and earth is still standing watching when you are going to turn back. Make a difference molestale mai bua e wa watu okoe e bakandina tagi kena yala lati bo e takava na kalau kena nona tamata tu no koe I am going to do a new covenant yala lati bo so lia tu la kalau so lia tu la ngona ve kenda e vava na nomu wakatule wakina tu no koe na nomu yala lati bo e na senga ni waka and think this right. This is not just the new covenant, meaning me the mother wonga na covenant. Na kaloa sabe lele tio tikere me Israel. E kautira tu no koe au na sini da kava na no govele le ti makawa. Ni o atumbera na linga o ngai kautira tani mai. Mai na lega ni bula na tunruka ngai kautira wetira mai na kalo. But this time I am going to do a new covenant. Sana senga tale ni una bola e na watu. Batani lava, sakaboro, sab, kena sab bakazala, na bayala la tibo ni kalo. Kwe solive Moses. And the sini bakamuria, na bayala la ni kalo, e the kava me kenda. E bola tigongo, may na bayala la timakao, kemini na biakani. Kakua bakandoni ndaw beva, na kai liu. Lesutale e na nomu bula, rekindling back. How was it your faith? O kilava vava nangoni turang o Jesu Kristo. E vava na kava na gase o mbula maikina o bueti maikina. Mate na vava the doers era rongoza o irna nong tangase era gai wakai vara. Era gai kauta tiko na non rabakambot. Dona kana no gundo na numatu na kena wakande otaki wakabiti ina bola tambu makawa na non to ibola.
E dharau wakadhawa, e ana tora, nei wala vivini. Batana dhawa, non dangase, erandambe, bakamuria sarangana, e wale ni the ritual to meet into God's presence. Era satu ngana elo mara, era sa vulida bina, sa rauta. Me sono wanu e wala i tuku kina na kambalete, era mundusia na niu, gai lutu. Era lako, era tukuna me e tau tu nauza. E tau I muris, e tau I liu, but they fix their eyes on Jesus. Na non rabakambauta. Koe to wili ka tungo na wala nei chermai. E tukuna tiko, but this time I'm going to do a new covenant. Ia na nongu vea na tibo. Ke hira na nongu tamata. And think about the church. That God still thinks 100% of us individual. All of us here thinks 100% that we are His. Amen? Amen. And then why? In return, gai vavanaka and the laps to kina. Ngau nangan da gai lako kina da gai lako. Ngau nangan gai da wana nanu kina da gai vakabatu inda naka. E a senga ni lotu waka e alo ka waka indinga. On devon dingi takatiko. No mun dingi na wekangu. Dingi e na vesinga. I choose to be here. A comfort zone, a bonua binaka, nei wale ke nambula and the vakava. And this time, the new covenant, I am going to write it in their hearts. E wala nakalo and nalomamu ke nalomamu. And they wakamba masikataka in a bonua transmit kina meavo. In another thinking capacity, mengairau. Gaitu no koe, senga tali nindua, wasa ni kalo, tubuna tiko. Ena senga nindua, ena senga ni kila. Na wasa na kalo. But ni lava, God has implanted in you and me. And God has implanted in everyone to secure His people. My people perish of lack of knowledge. Come on, church. Pakadava na nomu rei tiko. Na doto saya do domingo na bula o November. Ke o rei lesu mai na January me ka domingo. How is it your faith? Pakadava na nomu bakambauta. E elevate pake se lex tu se tu bakandua se osa about turn from the presence of Christ. When you do about turn, se o sengani veronga na koko ni kalo e raitu nga mai na mataloloma gai wara katu na ngau na vava e about turn tale mo mere diao na ngau na vava ni about turn tale mo ngai tiko tale in the non presence na kalo to feel the presence of the Lord. You've got to do it. Sarota mi tulis ko nang daw bunao dorongava na tini ni kaki nga mo rere baka nga nakalo kamuria na nanay puna. Ko ngaya, wala tabungo. Turanga kinamarama. Sa senga so tinianga, mendarukoto wabo kitiko wabo kimo bakarita. That you're a believer, you're a strong believer. Ngo me sa stota kinalomandaru. Me hurme mea, me kautani, na kai senga ni dondono, me tukina. Ni osandini takandonu, the choices you make. Keni balbale sona kai tungori. Rather the rain saka. Rather screen yourself. No one is going to do it for you, my dear. You've got to screen yourself and see. Evava, what's still in that heart? Na vava se vakatao takatiko. Nalomamu ke nalomamu. Dombe na kao sini vina katutu. Rosa ngabulu na mbaki. Vakatao takatu. But me vava, me tovure, me to fill your heart with the word of God. And then you move on. E tao tu obstacle tu. Karuanga ni siling tungo. Senyo rei darau na lamalangi daki. And that's the obstacle and the bakabuna and the bakaivoratinga o kenda na senga ni bakabota dina na nona veliu taki. Me ti tombo na nomu vekilai. Vekilai vendina dinati kina kalo. Kia bakawati ko ndona kai na lomanimbai. This is na holy ground go. Monga ina numa mo me face value chunga. That's
senga ni hanga nak no e kango mo da kava baka alo kava kaindina gaina no matiko nga senga ni dona kai bonita ki rawa na mata serra ni kalo e rei da keve tu mai na kalo senga ke na bongi e kavi naka se kava na we kango ke ona numa ma bonita ka dona ka wana we kamo se na watimo se vanga au tu kuna vikimni ngaro na vinaka mo na nomumbula bate mondina tikunga na numandei vai se vinaka se va vakador e reda tikunga na kalo vinaka na kalo restoration we need to be rekindled me wanga tale na buka and you keep fanning that flame kenda kila ke na utumbuka mai viti ke senga nyo iriva senga nyo reda tikunga vinaka and sinimbuta na kurka kanea. And the same principle ike ka kuni te ora na nomu wakambauta na wekangu. O sa alo tutu 5 bulu lembaki. Ai mo ke sa kilake tu sem. Nomu kilaya ai toto wat sarchinga ke ndua sengai wakambauta ngani ko sengai soli bulanga ke we are all equal in the eyes of Almighty Father. Sangai baka tau chikonga bononga ga me ndui kina. How is your faith with your soul? How is your faith? O da kawandina tiko, se o da kawatunga pakarai-rai. O da kawatunga mera-rai da tunga anko. Senga, tamani bakanduka isulule unda da kawatu. Wasota, wasambimbi. Yes, nangonango, sandondonu, me sandua tanisar, nanonda rai, ena besinga. Ombole. The prophecy was for the new covenant, where God will forgive Israel sin and injustice. The law. E vosa tiko na kalo e na numikenda tiko na nona viva rotaki na vela lati makawa the broken covenant. E vosa tiko vekenda na profita Jeremiah e na nonda vakatulewa nandingi taka mondingi taka ndonunga na vakambauta taura matua na nomu vakambauta sa rota me tuwa chune voltamu ke vaka na sore ni mosita na nomu vakambauta ken dua mandangana tikina o wilika o ngai blenta ke lo mamu o tunga ne lo mamu vakambauta tiko esa ndona veva kokota kileu ena ilako enda lako kinango o Jeremiah e tukuna tikunga vakamatata ena loma ni ngauna ni renre na veva valuti na tangaya na lolosi na rarawa vava to satava tiko kenda to vava nda satava tiko na matavu vale vava nda satava tiko na mani lotu vava nda satava tiko na loma ni vanonda tukina mai biti enda roda vango e bem na vono tukina na vava ondi takatiko kunin duanga na kaoroda so to satalenga ka na nomu vakambauta kakua me na kakuni rawai na kavavawai e lima takikede na kaina burongo na ilavo na kakevia only God is limitless na empowerment e na kava God called us here for a reason e kavivi kenda na ngoni sala ndandui muria mai enda mai sangam enda pakavina kataka na nondambula to see green pastures, right? Sinivalaya. Yeni da sama chiko sangai boti kono wekangu na vava o da kava membula talendua. We've sembera tukunioti na nonda mission e beka divikina and the sama lotu, but we need one soul back to the kingdom. Dona yao mendale pakal suetal mai in membula kina nei songo. That's how it multiplies. Ia na bakaivora sarota metukulo chemesa. Menta pakavora. To be doers of the word. No mumbula na besinga. How is it? Ombula takatiko na veva kokota kinikalo. Have you brought in one soul to the kingdom? Okilawa nongo otioti ni vuno weekend in December 28. Otioti ni singatamba. Kadivia obuku ventirara niko. Nisa suka na lotu to ndona marama ni balang ya lotu chiu no gua kasa make na marama ngo e lotu balang sa dona kana no tangi sa ku chiko in a chapel au duro in a chapel kiro sota kina marama ngo au tu you go to the English service. No, I don't belong into any church.
I just drove by. Today, my intention to just bump into the wall, and that's it. Ini uge ronga na no na pamatala. Kemi ni na kani. E wakae 5 bulu na tanga raisi 10 bags. E bola tu na maramango. Ko sa tu kino ko that's it. Meu sa zonga na lalango. Kiro bitumberi. Au mule zaba na singa na makumbungu. Ngai ko tani o na wakau. So Silvia na makumbungu. Nungu sa tumberi ko e chiko ina ponoya. Ngai tu no ko. I don't know the language you were speaking. I don't even know, and I don't know why. I kept stating I didn't understand anything. Oh, to look at that's the Holy Spirit. God has called you for a reason, and God wants you to do. Oh, to very quiet. When you confess, Sister Dawn, don't even think I'm in this room. You are confessing to Almighty God because He did the plan this morning, and here you are with me one-on-one. Au tumbera na maramango la monika sanga tu no koe na watingu e chiko e vali besu e molesta kana makumbungu to letolu ruana eleo ando na tangani au sanga tumbera na maramango. Don't even ask him again. Now what did he do or anything like that? Iyo ko si chiko ngaika may nang dise baya me ava may nasinga ni ko kemuni na wekago kiro se bibo la wala tiko nga kiro bibo ba se tiko nga ina bosa ni kalo no usanga tiko nga me tumbera na maramango na 50 kg bags e vola tu batanakava na kaevaka molesting. And my son, who's your son? My son is the father of the children. He's a big drug addict. Kemuni na veokani na bakambauta e tikongori e tikongove yao e anga bakalevu to go out of that door. Monge manifestaka membula kina indua. We have not done that yet. And I'm asking kakuni tong dambe tikongaike. We are needed outdoor. Batanatava na lenga itu ikan na nonga rupa kambauta. Taura matua tigo na bakambauta susungi maikina na nomu lama ni vale tambuyan. Batana bakambauta ya kamwat me kena tola tunde tunga. And that needs to manifest. Bakanga itu muna chingo Jeremiah. Reza tu kwa na bala na kakile nga. Kaitu kuno kwa. We have to. Menda la kabanga na kandonu. Reza tu kwa na bala da. Tunju ne bala tambu adultery. You name it. Sinning. Vakazabo kentato. Sandondonu. Kemenina biakani. Menda dambendonu tale. Menda la kaba tale vakandondonu. Non the intimate relationship with our Heavenly Father. Where are we? O na kabatigo na mo intimate relationship watakina kalo me levo na ngau na mondambe na nona koko na kalo me vakasina itina na mombula mo vakoko taki vakayalo divine, the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We cannot make anything worth it. Rani binaka tiungo na mbula tu naka dan reiwa tigo naka kere. I'm sorry to say, sembera tu ni complete na bula. We've got to get someone else in the kingdom. Ya nonda lako ni taro nakalo. Ivena bono in the tukin. Kuni bakaya taro ya tama nakalo. Kosa tu ibe atama, kosa tu ibe. Sabe tu bono atam. Na elewa nga ko tu maybe out. Sena, where are you positioned? Where are you right now? Ivena bono tu lagi tukin ngori. Ia nakalo e reza tu mai nakakina. So, kemuni na viakani, dondolu, menda reza tiko na zava e binaka e na nondambula. Reza kede tu nakalo, se vaka zava na kava. O mismanage sa ganda na ka, se o bitabagto nindo na ka, se o losta ka na wekamu. E reza binaka tu mai nakalo. Ko ya dondonu menda gangaro ni kina menda reza tiko, se ibei na bonua. O la kokina e vakandei takatiko na leso ni nikua na ndingi o vakadora ina ibola ne Jeremiah kaindewa beiluke. So totally our hearts need to be knitted, kaitiko na Efeso ruatini
We are workmanship of God, knitted to the heart of Almighty God. Are we really knitted in? Me tali wata na elonda ke na elo ni kalo. Enda ke roni koko tiukina na namu vela ko aki. And a baby no kede mo varre takatiko that Christ lives in you. Da reida no na lako cheriko o chisu. Sa rongo da kilamina. Ni ndue varo lako mai sa rongo le huna ken ai o kai tu peni lako mai. Era didi mai. Lako tu mai o koe. O sakiusa me mai varongo. And the kilake de tu kono chikoni volatabu. Ngona tam da turanga I vala valeb. Senga ni dona kandona da kava. E kumuna na I vava e ke vina katatale. Dabal taka se dava. Na kai vina kata miles mai. Iena singa ni kua. Tu no koe ve redi chisu. Koe ve redi chisu. From a distance. Sinrendo ko mai matama. Hangela ko mo koe. Kangela ka mo koe sa kilau koe na ngauna baba na tava likina. Na ngone tu rango chisu ina bonua ya. Sangai lako ilio koe me baba. Me scam taka na bonua ya. I bena bonua na dambikin. Ote kenda nga. Kila na nga style ya. Right? Kenda li sa vengito. Senda li sa vabendonaka. Ona sangai dona bonua. O kampai huni uto se va. Hangai reda koe sen. Sindona bonua ue rotio. Rotio nga mo kampai na huni lolo. Au sana kamara na buni lolo mongele buni tu mai na kia buni takatu na nona va keve na kai na kava banyo koe bina katanga koe to set face to face bata ki tisu ia senga tu ni kila o sakiusa ni sa tu e naki ni kaloya tabali na mone tu rango tisu senga tabali nga me ama na buni lolo gai rega ke sakiusa sira sabu mai ni kuau na leva ka bikine no mobile. Boy, baka dakilabi na nakambaniu nakambani ndo bulu wakanga e baka sisi na na turanga ngo ni sasanga melo kusum ye ga turanga la kala me la kusum mai bateni na tu kono chisu na singa ni ku bateni na sakilau titu nakalo ni na baka bulana ya loya the desire na kai na kata ye na singa ya e rawata kino sakiu sana bula bateni na Jesus was in his home baka zabo kendaru. Ready? What if Jesus is here? Around in the ready koe? Ha siru saranga moyo o sakiusa merovi kauiwai. Ke na ngone tu rango Jesu Kristo. E bakande te kia na kai vina kata nakalo ve koe. Nakalo sintu kono mo ve butuni. Siang o koe nga sangai ve butuni. Yo ira na tu mai tuba. O kenga no dan right koe ani. From a distance. Oh, tamata wala vaya. Tamata do lo kita katuna ba kumu wala. Da kilanga na baba indusi tu kinaya. Bunga na ngau na sa indusi chiko. Na manda indusi baka baba kemenina via kani. Let God be God. Let God be God. Senga ni non da ritambi tavi nan dambe chiko ke mondu sia talendo na wekam. Se mani baba saratu nan rendre se na lolo wirana duka ni bula se na nonno bukilatu na vani bula tu kinaya. Are you able to embrace your brother and sister? What to require embrace, but because Jesus is going to do that. Waraka tu nakalo nangaw na dalo ko maikin. Ray evo ngai kau chisu tu ko sakiusa siro sobu mai. Ia na siro ya. Sabe na kawa sakiusa. E sulia ke na kapwa na ngoni tu rango chisu. Au sana sulia ngo, au sana no wi baba na ke wa baka lain tu. Yeah, are we doing that? Baka kendaru. The reconciliation, the covenant bearing, sini rawa nyo toso chiko nga gai senga nyo le subatal wale bosuchiao awa baka valan kanko bosotiao ni avala nakako watu kuna balit enda takawati serava senda lebo na ngono ko sa lele nakakasi ni maram do bosuchiao natural but another we are trying to play God. Where are we? Never. Senga ni ndoro ndoro itali senga ni ndoro koko tipo weekend tabiani mendandu sia talendo ina nona mano kanga mendaru kawa mendaru leila beta vake kauta vake inspire that heart to know
God. Pakanga ko ka kabating go big down. Au se tumberi ko e tiko nga. Au se tumberi ko e tiko nga. On the phone, waka o tiko ko ne tuku. Thank you. Pray for my grandchildren. Na nungu eleo, na nungu granddaughter, 14, is sleeping. She came early in the morning. Oh, tatamana. Need drugs too. Emborleki na nandambula. Na singa ni mataka, da ronga di redango sa levo nandangoni. Zaba na baka ndia bakawa one on one. Kega na leni lotike baba koso. Na zaba nda baka ndia takarau tiko beir na ngoni go for tomorrow. Na muri mawe zaba. The footprint ne chisu e tu abu kingo to tonga mi muri e chikungo because he led us through. And dande na ngoni tu rao chisu karisto e rukuni buni manko. E sotava na marama. Wala da. Prostitute. And yet he had the time for them. E dava to reda ngabango to rengabango to retani. No. Kemenina biakani. Embolei na nanda to umbula. Bolei se baka dava tiko nan rakini mbula ni baka mbauta ke nan dingi takandolu to be strong in the midst. Ni rongoga na ndrendre ni ponua au zambeta si robotiko. Singa tabu moniti lotu lev. Bata ni dava au lega takatunga na bika divi ni kalo. Ina ponua vinga rabikina. Senga ni ulenga taka how au kilatunga God will make a way. Na nungu dhambe nungu siro. Ia na nungu galai chiko ikiango. Dio sanga bulu na singa nungu tiko ikiake menina biakani. E kauta ngai kia na nona bika divi na kalau ina nungu mbula. Na passion ningaravira tu na tungo itumba. Ele ramba i levu tale na nungu galengaravira kia o ira. Na kena vava kede. Au tukuna tiko verto mai vale au tukuna tiko gase na kau rega tu ina TV ngo the TV na kai tukuna tu na kena bakandoma mbula kede ikia ungelips I face it face to face sex predators era durumai bersama ilot drugs tukuni tiko na drugs mai viti au sini understand ta oh go era vidula vango Maybe au sangeli understand taga in Middletown. But o iranga na vakamu chigar vital no taga televia. Oh, Pastor Adi, that's the Bluetooth. Wango what? Wango no understanding you need to go to the Bluetooth ni. That's the phone. No, you inject someone and you can go. That person will be a carrier, and all the time automatically you can go draw blood out of that person again. Na biso ini okay bita katanga 1 and 1 or 2 ngo kona bizula tu maybe dina vanandina ngona Bluetooth na kena rerebaki ni undola balilo tu na mama ni wan au duru la ni balilo tu sa duru and the sex offender go au tu kona nambosi how is my safetyness? I'm here alone. I would love some men to be here with me at that time, but the mental status ni tamataya, you never know what it is, but it's through Christ we are able to do that. Ika. Na balilo tu yasa, wala ka sa song. Manito ko ni biyaw. You'll see the numbers. Le 5 to 10. It'll be good if it's 10. But kim ni na biyaw kani. Go sa di ba na 35. Era ako may lotu. Yeah, tao ni laylay. 2,500 members. But God, like I said, waka tutu sa tu wana kalau na bisinga, turanga ni waka yang tagi kay mami na beba no kirango na kena kau na nomuni tuku veira na waka lengai tu vango na reserve ka and bini tu na reserve na reservation veira na kay indian damu erangan reva tu na beba lo tu taki ia where there's no hands, there's no leg, there's no volunteers to go out there, but it takes us. We can't for one reason, God called us here for a purpose. And dona beba koko taki. E dava tiko na namumbula kina namumbula. E vaya taki kenda tiko na kalong sisen. Pula tong sao tikiro lako kina luvengu na kina makumbungu. Mele swan in.
Au sa masu, ngai tuna talabi oleo. Na, wow, you went back 97. No masu, you went back to 1997. I won't go, yes. Lubengo, because I felt guilty all this time. But o iko tua understand taka na nungula ko mai. O iko sini understand taka but iko singi kala stol. Ye ni ko na viva rota kini kalo nungula ko mai me rau na bul. Ye ni ko sa me witness tale o sembula tiko. E se zaka tiko ngana kalo ino na viva rota. O sa me tau tale ngona no mu vivola. Au sini tukuna tiko ngo ke menina via kani me on dokon tokata. Au tukuna tiko na renre ke na kanda takava. But when you hold on, nyon digi takando come what may, stand. Onangai reida kina. Everything will come in your way. Baltana baba. Ni senga ni talu wa indona ka ni morere bakachunga nakalo. Bakandei takatiko. Domo ni kadi ni kuwa. Wasa chubi kendo tisu. Na wasa mbula ni kalo. Ko ya una sala na bunin dina ke na bunin mbula. Sa senga ni ndua eto rovi tamangu walenga. Through him, with him, we are able to get to our destination. Wakafaba tiko na nonda rumbula. Sa dende na nonda lotu. Sa dende na nonda maimbula tuike. And dona be sauni bakambauta e raon yo kauta na tukutuku sesen. Jesus is calling. Jesus is calling us. And how is it? Kebaka ndonu tiko na nomu bakambauta, ndonu tiko na nomu bakatulewa, ndonu tiko na nomu reida tiko na nomu mbula. And a basing akele na wekam. Membera manda ni nomuli align takana nomu motaka. Alignment. Where are you with your faith? Where are you? Batakirto na lubemu. E covenant tiko, and day tiko, o bare takatiko, nyoto na nomu lama ni vale tambiani mombiu mai na noma tiko na mawe ni abo no ya kina e asa na ngai muria tale mai o ira muri kenda tiko mai tuku mbula mo reida tiko nga reidi chisu matua tauri kwa matua na conferendi na imbakingo na vision ni conferendi California Nevada kwa to bakarurungi kina follow Jesus and thrive in the community. Sabina katana lotu ke menina biokani, not just in the church. What are we going to do out of the building of the church? Are we able to see? Are we able to manifest? Na vava sa vakabatiko na kalo ina nomumbula ke na nomumbula. E raunga nyo koko wakanganga ke wakao wakandei takatiko ni satiko. You have experience. Patakira ngasi you. And think about it. Nindas kanata matatu. Luma bakazaba namba non rala ko ni missionaries. It took time. Era matikina na missionaries, and yet what God had a calling weekend. Erzo maingo bakazaba tiko mondo reina lesu. Nei zaba e bakazaba era kaulotu mai bakazaba. E ava mai bakazaba veiao. Kakuni reina na kale mo bitiraram. Reina wala ngana no mumbula oruto. Mai vale na tukanda na bunda na kakidibaya ekwe emphasize taka where are we in a nonda la kutingo are you glorifying the name of God si ochiko ike na nomu nakitunga morawata tikunga within your kakuni box taka na kalo lebo na ngonda sabi na katanga kau ike siang okay la kemisa kilani 28 years on gele stalibiti dona wakalola maleu. But ni se chigo havia na mindset ni obiti na 1997 when I left. Ia ni ungai rakutalengo sanduka sa semenika. Ungai retekina lemu na ngona kenda sa bako tu chingai. Oi resa ude sa lititi. Sa le boli tale mai na market. Na kaka na me mai sangai la mani vai. Where are we? Gaizaban ta van dia ta kabeirango na muri mai. Na sole bati e ndona kalero era baka bulida bikenda nangase e tiwa kina na kokona na bambauta kina sasana taki tu menda dava ina bonoya ia balata tiko na kalo na nonda pula I bena bonoa. Where are we today?
Montgomery, sa ngauna ni non tau tuda ke wakan tondonu, sa ngauna ni non tau wakan donu, wakan dinan taka. Se vava na kalau vava tau garama tikongo, ko tau vina kata me explode ke. Se tau vina kata tikonga, mo na numa tikonga na nomu bula, nomu lako se. Ke sa rauni sira sabu mai o sakiusa, mai na buni lolo. Na ilavo, na greediness, na numa tuni samba untuk tunaka. Sira tu mai ai taluma ke na kaya. Ke sa lako mana kalau turanga kina marama. Me luma ke. I surrender, Lord, into your hands. Ka kede mo sa solia. Ka kunimbita ti batenina bakata otaka. Ke senga ni bakatu sandina en donaka ina nombula ko bakata otaka tu. Lebu na ngau na kenda rau ni dale reida na mbula ne kaya o mere ndo wango kaya. Lebu na bosa. Ya kot ke be muri. And it drags us back. Let's move forward in the rhythm of Christ. Christ-like, Christ doing. Sinrenda tukuna tigo we are Christians and yet we are falling back. Lotunga lako sema na inaki enda tigo kina to fulfill God's promise. But at the end of the day, nisa kadibi kenda da sema keda nikila. Singa vawa kadibi kenda kina nakalo. Are you ready or not? Nisa kali ng kalo, senga mandanga nyoroni tatau tale wana watimu, senga nyoroni tatau verto na lubemu, au sa ambita chiko ikena kimba tau sana varo lako. Sa senga yana wekang. Ngauna sa kali kinokoe, kyo kali kenda lesu na kalo, sini laura ikana rate, ni nomu 50 years serving God? No. It counteracts on that very second. How was it with your heart? Were you in intimate relationship with God? O tikondonu ndingi takandonu na bakambauta o ndambendonu ina nono serau? Ke o kakase se o valu se zakaba na kata undodonu. That's it. Ready or not? Sakali koya o sangali wara kangana singa ni lewa. E kadivi kenda yandundua enda nangaile right ale yandundua ina mata ni kalo. Ivena manoa. Kia sa vina kata mo vavaika ia sa ngonongo menda sa vaka takakina na nona bosa kai kiwa Paula au sara watana kapena ela buku Kristo sa vako kote kiao ke sa vatu ya na bosa nei Paula loma ni vai simende loma ni vai bebesu vesuki tu na bula and yet he is still trying to send the word across. As followers, Methodism, John Wesley, ibena manoanda tukina na bakambauti John Wesley, and the Muria o kilati ko ang deni no na bakambauta. Songo bukoy o inilati tawako. Mekuni bunao, songo na palilotu. Lako ko ino misala. Lei bunao taka, sangacho nga o John Wesley metukuna tigunga na bosa ni kalo. Kauta mai ke Amerika, bondo le sutale na wanga na sunflower. Gari na kwa sa tata buki na wanga. Dola masinta matea, erto ngiri kita chunga erto ulanga korosya. Tuko, are you crazy? We are almost sinking. Sebadi wabu kimai, sebadi redirto. Katol merna no mai sa kemintan redirto. Mengeta rongirto. I really want to know. How come? What got into you? Oh, what are you doing that you say on your reva kana wala kini makatumbu itu niwang. Sangka itu lebih to be spirit filled. Na itu ya. Kau tulis talingi landi o Johnny Wesley. Ia mai be in romangan nindongan masu in a university ro chiko kina ke Charles. Sangka lido ko that the spirit of God, he felt it. Yes, this is true. Ia ngai reda ni sa tao tamu kede ni la kona bebo no kede amele masu kino Johnny Wesley kau te chunga dona kisi pakala kisi China baka tombo itu tanga buno takna bosa buno ike sara bola
ni biko e ora tona chiko e sa ni pai mo tukuna bi randini me o sa sine chungo na mo ni pai o ko sa kabatigo atukuna biko sa kona masu vale sa router sa complain na neighbor tu no randini se io kito sa na bakali taka se mbadi bola talen se ngi tu no me biko randini Chone, au sini rede tiko endui ke roni ko promote ka nei tupu. Da mai bu nau tiko ngo nei songo ni ndau bu nau. Ia ana kaga ka bo chone we sele na no field preaching chika o kenda na ndau bu nau. Not only in the church, go out. Tu ni na field preaching na ndau bu nau. And the field preaching tiko tupa. And the viva tiko endua me rongoava ko se sini rongoava e a ko manifest kina ke oreda every place go e tiko kina na Methodist Church mai Texas i vivo nongo e sivia kina ia ko to amuri tiko go to lotu oisele awi to kilatiko na vava na legacy vava invita tu na turanga go varu da buka tu na na ideng era ready ko na hospice e ava bala tu na ngona na turanga talango ngai tu tu na bo se tukuna the good thing about it that God is with us all the time ni sa la ko tiko na na ideng sa tonga reden sa koko na ava bala ni alon ni ngon the good thing about it that God is with us all the time ava ni sa buka na ideng are we able to be in that spirit pakatapa e tona roni da kavatiko e un boletico na lotu ni kua non bula ko mai ni kua un boletico na non dai la kolako me vakaialo kavakaindina me ndonu tiko sa January e do mengo na November. How is it with your soul? Vamo rei tiko me da muri chunga bango sento na kambula bula tal me ava la tikina na lonra me focus tiko na bula veira na luvenda que senga na luvembu se senga na makumbomo focus our future tomorrow the hope of tomorrow o ira na luvenga me buke kanda na kalo se pakababa na nomurai tiko pakababa na lomo na musinga ni kuwa ndambe ndonu ndingi taka nyosan ndingi taka na bakambota not partial senga ni nduanga na ngau na leilai me totally submitting to Almighty God, totally submitting in the presence of Almighty God. Me serona tiko na mbula gori, kena nongumbula na nona viva kukotaki. The endurance and the empowerment na wekangu. Kakunile kota mai na viva kukotaki tal ni wai mati ni nganga sen. Vava tale na numatu e binaka kin. Kyo be relax na bosi ni kalo. Que eu venho makambota vakava on the circles medava to be thriving, follow Jesus and thrive in the community na kena binakina to bring one soul back into the kingdom. Roko vina kalo na sigani kua vakandeita gitigo na kalo vina kata bekenda na bebara ramataki sa ngona ni kua menda kakuni reza talendona ka waka sangarata umanda na mateni tuni kalo kena nona ya londonu stop ika nyosa waka vara ke they are totally ngairon yo namaka the ending of that verse. Amen. Dalu wakisumbi namas coba na ni mami kalo ki mami vande takana ni mami bola na valeu turanga ni ki mami rongoda kena na nomu ni bosa ni tuli rakana loi ke mami turanga me ke mami ndeo tinga ni kabinaka pakambula taki turanga na ve alo yandundua sa masu vavi ni vinaka tiko turanga na singa ni kuo na second yongo turanga senga na nungu koko senga na nungu lewa nomu ni vakatu lewa turanga chisu me pakadori kina na nomu ni koko chisu na ni mami turanga ni mami pakambula ndondonga. Na usan lotu kuna sana nga sini batao me to sa tingana bo sini va vinak na buni bo sini kaluar sa mai wa kanikina buni bini ba bakos na sigale bidai masa tin lotu ni na kaluar ta tin bula kaluar ta tin bengarabi
Kanitani na viu kitu na kaluna no mnimbula. Sana anda seren nonda tu tarap garib sa chuna nonda suliwa bovale. Kresana liluni ser geren do sagana ser. Bernito mentalen nonda vingrafi. Sere sandalang garau serang dasuli baka bubale sana tiga bucunga mai na matasinga sayoni sandalang gay bitatara bicuka ini bubale na ibakatawa isimeli rondonro na boleh nasuli walwa hubu kaningase netani manu hapai na wale bunusuli wale ni turara choswe buliti na wale bunusuli wale ni ndoni bibalutaki patele ilanga malo soli malo wale ni naso ni tuitonga wali ratu etu ati wani ulila kamba
Nasuli, Manaka. Salo Tendelai. Nawala Nasuli. Makereta Buon Romo. Eva Brown. Penny Matangi. George Osborne. Siti Benito Iwere. Rua Ravundi. Fumubunti Rora Roni Bakau Sousa. Seni Mili Davana Singa. Siriana Talamaitonga. Kalasita Bakamusiang. Navaleu Nasuli. Sembilan daw na mata singa Sinai. Gasi Sinai etua titurva. Malam Nasuli. Nawala Nasuli. Boni baten da betawalu. Nawala Nasuli. Panapasa Watu. Nawala Nasuli, Manaka. Bukan nililun song turanga Eroni Mbani Balu. Tuisa Landoka. Nana Suli, Manaka. Merendani Ratu Maitavuki. Nawala Nasuli, nawala Nasere. Toka Sombin Masi.
Nabale Mnosoli, Binaka. Serema Momo. Nabale Mnosoli, Malo. Unibol ni Matsere Silika Batu. Nabale Mnosoli. Laisa Ratu. Nabale Mnosoli. Malakai Toeli. Nabale Mnosoli. Tasanan dewe na Kelsimani. Gasi Kelsimani Melis Revi. Nabale Mnosoli, Binaka. Silvia Kasai Matugu. Nanosoli, Binaka. Laisa Mbotitu. Nabale Mnosoli. Nabale Mnosoli. Sikeli Rakau. David Leather. Nabale Mnosoli. Charlie Punawale. Nabale Mnosoli. Sole Mbatiweti. Torambose. Lepanoni Wangani Walu. Nabale Mnosoli. Lilin song turang apene arabilita. Nabale Mnosoli, Binaka.
Na wala usami dingo mitalga na isul-suli ni bubali ni Kalsiana Church na wala mo na suli. Enrique Revalita. Marika Tambolevu. Andrew Sangayalo. Nawala mo na suli. Naka. Apenisa Tambakau. Nawala mo na suli. Dasan Deus rai na matasing kalili, gasi kalili epiratu. Nawala mo na suli. Sambung ni Soko. Nawala mo na suli. Lili ni Sere Peniwanga. Nawala mo na suli. Wala ni William Nambo. Nawala mo na suli. Naka. Wala ni Mary Pontias. Lili ni matawitokani Timothy Tilewu. Malo na suli, malo, nawale. Amore Tuisovini. Buku Indonesia Levi Tokete. Nawale mo na suli, malo. Sabi na lang nga seway. Tirara. Asena Suli. Laisani Kenrumbuko.
trabalho na soli. Na trabalho na serre. Wati tangi da kimbau. Na trabalho na soli. Sana ila mata kimbau. O sile na wangabo. Na vale no soli. Tomo bula mai mbau. Carlo Etoin. Ngande ndako ibiti. Doniau Joseph Naitas. Dotalen na luni wabakoso sini kada bekna dana. Andor tungo na vile chisuli. na wale mna sere chusa chuna ingasa na batawa matasinga bilita kichiko kana leni wa bakos daba bini bina kana single bina niko nda sa mengara bra nda suli babu bali na lewe ni suli nda suli raw niko ay onnon dolu tolunan raw lim sa bukan don
Nasa wale uni alungun soli. Asol talang ngongo na biluteki. Nasa wale una soli. Sana tisar cuna nontolut. Ngai kerasa cuna ngasini patau menangai musuh lagi batakin na soli kat cinebi kendra lut. Ena masuk ina masuk ni bebak longataki. Serenai ka workshop karua. Sa senga ngani manduani tu sana katu se wala taka bolinga na dai tisur. Sa kure ser sa surit kenda menda tu dak. Menda la ser wala tu. na wale una klona no muni bos pasaro ngarau ki mami na singa bina ni kwa mem sa ba ko bina sa dingi tak guni ba ta ki mami dingi tak nga na ba bauta ya na ba bauta na klo ko ni ati guna kuni na ba ba tala ba ki mami okay ki mami bata mero ni ki mami do tu sola ki mami kando tu kuni ki mami na venga una kedena mero ni ki mami ko ki na kanga pakalungan tak ada merama. Dari lini lo tu main middle town. Pakalungan tak ada bulan, non rata-rata, non robingret. Kuno boleh tigo kita nak lo. Jatuh tahu nak non bulan, non balik.
Kawaka kina kena tukuni tingo na nomoni bosa na visinga kina. Na wale na bulan ngasi. Kedi semani na kedi juta kina sokolo ni marro talangan na bulan na robing rabi na robali. Pakalo mata ki mami nei baba ko so ki mami sawa tu mata mani. Ni buke ki mami bata na kalo me kami sarwa tu nambula satu ngabe ki mani. Dai soli satu mata mani na kalo. Pakalo mata kana na vivu balik ke sara sa. Soli kina zaka ni mamani. Pakalo mata ki to na kana komiti ndau dia turara. Pakalo mata na nomani tamata sandure mata mani. Pakalo mata ki mami bata tu bata. Gisi ki mami sa nomani. Ni bosota ni mami mal. Pakasina ini ki mami na nomani loma. Ki mami sa kreva na loma i tisu. Na pakademu na veitu beri ni alomani na utamu. Nei mami bata ni dai. Vei singa ke dengan sabo me kakua sarai.